अहानबदा मरुओइबा पाव इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट खनबगी मिखल चथरी अमदी मणिपुर मपुंग फाबा केवीके सिस्टम अमा लेबना लमदम असिगी लौ सिंगुबगी थबकता चाउना अहोम पुरकपा ngamle हाइना ICAR अतारी जोन 7 उमियम मेघालय की डायरेक्टर डॉक्टर AK मोहंते न हाइक्रे खुरुमजरी Am-Istv मणिपुरी पाव मीटिंग ताबिरिबा पुमनमकपु तराम नोकचरी पाव संदोकना पिजरी इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट ओइरंबा जगदीप धनकरना हक्चांगी फिवम नमरम ओइरगा फम अशी थादोखिबदगी नौना वाइस प्रेसिडेंट खन्ननबगिदमक इलेक्शन चथरी इलेक्शन असिदा NDA की मिरेप ओइना महाराष्ट्र की गवर्नर CP राधाकृष्णन अमदी इंडिया ब्लॉक की मिरेप ओइना सुप्रीम कोर्ट की जज ओइरंबा सुदर्शन रेड्डीना अकनब लंबा तौनरी मिखल असिदा लोकसभा अमसुंग राज्य सभा की MP सिंह पुन्ना 434 कैंडिडेट अनि असिगी मराई लेपकनी बोट मसिंग चाहुमगा हुम्पुदरा माथोई तादना फंगबा ngamba मियोइना मिखल असिदा माई पाकदौरिबनी मिखल असी अयुकी पुंग 10 दगी हौरगा नुमिदांग वाइरम पुंग 5 फाउबा थादब यागनी अदुगा बोट मसिंग थीबना नुमिदांग वाइरम की पुंग 6 तगी हौगनी इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट ओइरंबा जगदीप धनकरना हौखिबा जुलाई थादा मसागी फिबम फलक्तबदगी फम असिदगी रिजाइन तौखिबना नौने इलेक्शन असी पांगथोकपनी हाइरी मणिपुर मपुंग फावा KVK सिस्टम अमा लैबा असिना लमदम असिगे लौ सिंगुबगी थबकता चाउना अहोंगबा अमा पुरकपगा लोइनना मियोय कया हकथेंगनना अमदी नाकोइनना कानबा पीबा ngamkhre हाइना ICAR अतारी जोन 7 उमियम मेघालय की डायरेक्टर डॉक्टर AK मोहंते न फोंदोखरे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोन 7 उमियम मेघालय अमदी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल न सिंधुना नुमित हुमनी चुपना चथगदबा KVK सिंगी एनुअल जोनल वर्कशॉप अमा हौखिबगा मरी लेना वाफमसी डॉक्टर AK मोहंते न फोंदोखिबनी इरोइशेंबदा लेबा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर काउ इम्फालदा टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट कन्वर्जेंस ट्रांसफॉर्मिंग NEH एग्रीकल्चर टुवर्ड्स विकसित भारत 2047 हाइबा थीमदा पांगथोकपा वर्कशॉप हौदोकपगी थौरम अदुदा हानगी यूनियन मिनिस्टर TH साउबा काउ इम्फाल की वाइस चांसलर डॉक्टर अनुपम मिश्रा AAU जोरात की वाइस चांसलर डॉक्टर DC डेका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर काउ इम्फाल की डीन प्रोफेसर N ब्रजेंद्र याउना तोंगान स्टेट सिंगदगी लेरिबा ICAR की साइंटिस्ट KVK सिंगी मिहुत याउना मियोय क्याना सरुक याखे एनुअल जोनल वर्कशॉप हौदोकपा थौरम अदुगा मरी लेना डॉक्टर AK मोहंते ना नुमित हुमनी चुपना चथगदौरिबा वर्कशॉप असिदा तोंगान थीम कयादा खन्नबगा लोइनना स्टेट असिगी KVK सिंगे अचीवमेंट सिंगी मतमदा स्टेट वाइज रिव्यू अमसु पांगथोकनी स्टेट असिदा अपुनबा KVK मापल लेदुना अपुनबा खुन चात्रेट का हुमुद्रा हुमदोई लौमी लिशिंग हुमुद्रा लिशिंग मरीफुतरेट का चात्रेट का मरीफुदरा तरेट कोवर तौदुना हेना मपांगल कन्वा KVK सिस्टम अमा लेदुना लमदम असिदा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अमा लेहनबा ngamle यामना हेना सिंथानिंगाई ओइबा मओंगदा जोन असिदा प्री खरीफ कैंपेनदा साइंटिस्ट चामरीगा निफुतरेट अमदी स्टेट ऑफिशियल चाहुम याउना पुन्ना थबक तौखिबा लोइनना स्कूल खुल लिशिंग मरीगा चमापनगा मरीफुदरा तरेट की लौमी लाख तरेट लिशिंग हुम्बुद्रा मरीगा चमापन मरीफुदरा तरुक कोवर तौखिबा अदुसु स्टेट अमदी ICAR गा पुन्ना माई पाकना थबक तौखिबगी चाउरबा खुदम अमनी हाइरी मखाताना स्टेट अमदी ICAR सिंगा पुन्ना थबक तौमिन्नबगी तंगाई फदब लई हाइना डायरेक्टर डॉक्टर AK मोहंते न फोंदोखे We have exchanged more than 15 germplasms with the different communities among the different villages. That is also a great achievement. So due to this, germplasm of one region has gone to another region, and state-wise researchable issues and policy issues have been identified. Now, Honorable Vice Chancellor CU, he is the nodal officer from the ICAR side to implement these researchable issues, policy issues, so that there will be convergence between the state and center ICAR. So that's why many research issues, policy issues have been evolved. So with this Manipur 9 KVKs, they have covered 773 villages during the VKs.
and 87,797 farmers. So with this achievement, this KVK system which is called as a strong frontline extension mechanism. They have proved their existence in the system, which is they can lead the country or they can lead this region for bringing a sustainable agriculture in this system. Kau Imphal ge Vice Chancellor Dr. Anupam Mishra na ICR Umiam amadi Kau Imphal ani na khusamna duna annual journal KVK workshop ama pangthokpa asina North East Hill State sing da chathariba agriculture practice asi henna scientific oiba maongda transform tawbada chauna mating oiragani hairi Kau Imphal na leipak asigi ahanbu oina natural farming gi oiba course ama hangduna hanagi traditional oiba agriculture practice promote tawbuga loinana chemical free amadi eco-friendly agriculture practice promote taunanaba kauna laukhatnaba thorang amasu tauri housing matam ashida agriculture sector asi crossroad amada leiribani aikoina food security gi pandam mangda thambaga loinana rural economy phagatnaba hotnabadasu midyeng thamba changi leipak asida lawu shingubagi maru oiba asi khangna central government na tongan ba agriculture ga mari leinaba basic krishi Sanklam Avian Yauna Scheme Project kaya paikhatli mamangda pre kharif campaign da mai pakna changshin bangam khiba adugumna Ravi campaign da su mapung phana saru yaduna leipak ashida sustainable agriculture practice ama lehan baga loinana lomi shingi oiba shan mitlon phagatna bohona bada midyeng thamba changi haiki kha sanjanbam da leiba Pakchau Memorial English School gi curriculum walkathon and exhibition ama explore knowledge showing skills celebrating learning haiba wakhalonda school management committee na sindona school ashigi campus da pangthokre thauramadu da mayang Imphal ashigi MLA Kongkham Ravindro MPE school gi founder cum principal Asim Akash Meitei forest department gi chief conservator Longjam Joy school gi vice principal Naurem Ashok Kumar Bukrambam Shanjenbam Gram Panchayat ki ex Pradhan Naurem Tombana athoiba mithung lengsin oina saruya ke thauramadu da national education policy gi guidelines matung ina school asigi mahiroi sing da food processing jagoi isa yauna tongan ba extra class kaya takpi tambiduna laik tambagi mathakta entrepreneur ama oiba ngamnana bagi wakhallon fauhannaba school asigi mahiroi sing da takpi tambiriba singge hai singba uttuna stall kaya su hangki loinana mahiroi sing na saba potho kaya su amadi mahiroi sing na nati jagoi isa kaya khudol tamki MLA Kongkham Ravindro na ngashi asi mahiroi sing na hangliba stall sing da koi na chattuna yeng luba amadi mahiroi sing bu ubada mahiroi sing asi angakpa maong amada khang hairami mashina school asigi oza sing na atopa school sing dagi tadana amadi top maong amada laik amadi mahai mashing takpi tambiri haiba khangbangami mashi NEP na khwaidagi pamba education gi maong amani school asigi mahiroi sing tungi punshida achangba mi amamam soidana oigani thazai haina sumahang makhata ke chief conservator of forest Longjam Joina ka amagi manung da fam laga larik tamba mahiroi sing na punsida ahen balaw sing phangbangam loi adubu mahiroi sing da tongan va sinfam da takpi tambiba mi ama oina hingbada haitaba yadraba sinfam kaya mahiroi sing da takpi ba amadi haihalliba school asigi teaching method yamna tamjaningai oi haina phongdoki Classroom khate da angang si like tambibasina he will not be an ideal student ka ideal citizen mo oro ko ma extracurricular activity adagi expose over different vocational education people da ka oi adagi angang sing gi talent sing ji han tawraga karam ba ma ji mipu khudi mo lai mana de da ko anga am lai ba talent anga am talent du ga mana roi aduna ma gi talent han tawraga kai professional salati phadagi ga haibasa madugi ekhoi gi yam kano to marui ba sidai ai to bo ya gane na khal atop top school ma'am lai Manipur da afa ba adulegi ta de na hajaninge ngasi gi leibiri ba akhoi gi oja sing takpi tambiri ba angang sing da by heart to natraba chimpa po nataba khangna practical way na khangna chalang gipsina haying tungda clear wa ta mo gi foundation clear wa ka matam dadi haying mo na chakadab lambi do yamna farakan habe sima aduna leiriba school sing akhoi gi khumang da leiboi gara Imphal leiboi gara taku matamda foundation clear oiraga hadan chalam bajina haying tungda akhoi gi yubiren oigata ba satra singda yam kana bo orakani duga Manipur gi sangka sagapada afaba state am prokoda yamna phabo oigani habje sem tamjage Paugi marak thana tembre matang losari
होंगलक्लिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै चासिन्नरी अदुना हिदाक लांथक कयामा चादबा यारक्ते चासिल्लिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ति खुदिंगमक्सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल दादा इबे मकीगनो अजब थमो सिगी यमसे नेक्स्ट टीएमटी ना चेक्सन ना लाक्सिलगा थमखबनिने दादा नंसे जुहार हाबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नाप्शन दुगम मसिगी युमसिबु असोयगान कोकदबतगी नेक्स्ट टीएमटी ना नाप्सेली नेक्स्ट टीएमटी जुहार हाबदी नाटोकना बसेमबनी जर्मन टेक्नोलॉजी सिनबना कंक्रीट तोकलतिना मतमदा पपाम अमुक हेना हेंगलले नेक्स्ट टीएमटी स्ट्रेंथ इज इन द ग्रिप सोकर कंपनी की क्राउन मेकर वेल चाही यांखै सुरबा सोकर कंपनी की क्राउन मेकर वेल हौजिक मार्केट फंगबिरगनी महाव यामना लैबा पिसु याम चावबा क्राउन मेकर वेल समनी मयामसु महाव येंगबियु क्राउन मेकर वेल मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदकता फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नतना नक मही चेलबा अमदि खंगनाव मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप ब्रेक की मतुंग अमुक हना तराम नोकचरी मखा ताबा पाउदा चिंगमैरोंगदा लैबा लई इंखोल इविक्शन तौगनी हारिबा असि यामना तमथिबा थौशिलनी हाइना मितै मैतै ट्राइब यूनियन ना हाइरी थौशिल असि निंगथौ पालिंगै मतमदगी लेरकलबा रूलिंग क्लास की कांगबुना तोला तारबा मिचम यामबु मिहाद नैहत्पीबगी थौशिल अदुमकनी थौशिल असिना मनिंग तंबा लैपाक अमदा लैजरकपा हिंजरकपा येलहौमिसिंगबु मसागी मरमदमक्तदा रिफ्यूजी चांगनी फिनिबा ओइना हिंगहनगदौरी चथगनी हारिबा इविक्शन असि इविक्शन की ओइना लैरिबा RFCTLARR Act 2013 प्रोविजन की ओना तैनबदनी लई इंखोल की लैरिबा खुल असि 1990 की ममांगदगी लैरखरे खुल असिदा लैरिबा मियोइसिंग असि मतम अदुगी खुनाइगी अरानबा मियेंगदगी सोकना समननिंगत्रबा टीवी अमस्टुंग लेप्रोसीना नारबा मियोइसिंग की लैफम ओइना लैरमी मतम अदुदा अखोइगी खुनाइगी मरक्तगी लेप्रोसीना नारबा मियोइसिंगबु लाइगी सापनी खंदुना इंथोकलमी टीवी नाबबुसु अखोइगी खुनाइगी इमुंग मनुंगना सोकना समना हनिंखिदे सांगलबा मतम असि मफम असिदा खुनाइगी अखाबा अमदि मिनोक मैसागी मरक्ता खुंजासिंग असिने हिंगलखि 1990 की MLRN-LRA की मखादा मतम अदुगी लेंगाकी अंगम अथौसिंगना खुल असिदा चंगदुना लेन सर्वे फाउबा तौखिदे मसीगी मखा तारकपदसु लेंगाकी माइकैदगी लेन सर्वे तौदना लाखि असुमना ngashidi asumna lakpana ngashidi leprosi amadi tv gi laina gi akiba loikraba matung khunja sing na khul asibu semgalaktuna yumban kaiwan chada nauda takraba matam asida high court chauthokpagi mingda khul asibu pata pairam de haidana eviction tauba haibasi yamna lanba injustice oba mityeng amani khul asibu eviction tauraga atopa mafam amada khundau hairiba mafam asi hauzik miyoibana khundaba yabagi lambi thong communication mai ising karimata leite masigi mathakta social communication amata su leitri masida imung amagi piriba area asi 30 into 40 feet rom khaktani masida nauna khundagadoriba imung sing asigi rehabilitation and resettlement gi chap chaba thausil thawong amata yaude hairi mayang imphal gi IV road ta leiba Brave Boys Association BVA gi judoka sanaroi sing coach amadi official singda Inspire Institute of Sports Vijayanagar Bellary District Karnataka na sponsor taurakpa track Sweet Singh Brave Boys Association BBA mayang Imphal gi judo indoor hall da mayang Imphal East gi MLA Kongkham Rovindro na question na kre thauram aduga mari leinana ke Rovindro na mayang Imphal dagi judoka masana da national amadi international thakta medal lauraktuna Manipur amadi India gi mingchat purakpa ngamkiba asi AC asigi zauthok chaningai ni matung tarakpadasu club asigi thau puriba singna thawai haksang yauna sanaroi singbu yokhatliba asina tungda phaba judoka kaya puthorakpa ngamgani haina MLA na makha takhi loshilakpada maroiba pausing amuka hana pizari India ge vice president khanbagi mikhal chathari
amadi Manipur mapung faba KVK system ama leibana lamdam asige lawu shingu bagi thabakta chawna ahongba purakpa ngamle haina ICAR Atari Zone 7 Umiam Meghalaya gi Director Dr. AK Mohante na haikre Hauzi pawgi on Am-Istv na pizza Manipuri pa matang solution jari mining tabiram di bapumna makpu amukha na khurum jari